for any other form, I mean, Mamma, Aqua, Benesia, Sansa de Shemu, Ewa Hebium, Nebusia, and then a brass so story about becoming son, many war a baby pincing, never to some woman. Therefore, edit to your effort. Then I'm in the wood to find. And then your baby ever be Piemu, ever for them, I say, I didn't some etuma course and him. Nani summer watch them, any say, or papa for any nature mass or the only name point or pioneers and Ketua, Nebusia never saw better brain, try him. Near Paputia as a munching. Abasisia. Chinti, na o papa a posini, and I transfer no eba. Kumase Hanum to Asumame. Tima Pacho, we na dano moko 9 duty. Iti ena fofi anto ata akronfo boni tu e mani free mu. Iti afi na one me maame wo ye no so no omo a separate kakra. Ti ye ni ye bibia wie ye. Afi me maame na hwe me afiti. Na me wo 4 years. Ebesi sabri ma wie school nyina wie. Ena nti dano na me call doma me call me so ahonom me auntie ba ko de odi me papa achi wono ye nurse e wo ho nti me call ye na ofre ni nua mo say maba nti me papa kasa ne nya musu me papa si fie wo doma ahonom nti nka omo ma me edan no bi dan no em say omo emu de ama han na bi musu tim abusuafo no nti omo yi ba ko ma me na me so me mfa enti wo frɛ ni nuamo na ɔno omu tu saa gina no manim na ɔmo ka sɛ ɔmo de ɔmo mpene emma me dan no bi na me papa so ye mienu ba ko dɔma hɔ no ɔno so ne maame ye different mother nti ɔno de ɔmo yi ba ko ama no nti ɔmo ka sɛ ɔmo maame maame so ani ɔmo ham so ɔmo sister ɔmo maame nti me so ba sa no wɔde efie ne paper ama me sɛ ese ya na mo ametu bia no me so mintu ti ma me bae amasam no. Okay, me da say tu papa na your friend saying Pacho the late Collins Ansu Jiabu. Okay, opening Collins and Jiabu. Okay, na year by no free moon. Pacho free moon 5th May 1995. I see. No one fear saying Pacho me ana oh papa, Pacho na obe 38 years. And you know sir, to free now won't be saying Pacho na me 3 years. Sir, Try. Wow. Tina station beno. Pacho na sir bring the 3 years you been. Na Central Hanum Adum Central Police Station. I will free no ma me no worry. Pacho there no ma separate beds. As I me call ye no ni na ye no mu na after say me ni ye no na mete. Oh okay. The pictures so kura bi wo ye ho bebre. O ma me friends eh. Pacho me ma me dictate ofori. Nti o papa e free mo no oba ye ni bi. Me pacho me papa free mo no em say ono wo se wante ne ntem bet as na ono wo boga honom. Nti a kire na o de me eba honom. Oh na che say na abusuafo ennim wo ennim se o papa omo de hye no ene wo maame awo eba ye friend say na abusuafo no ya we ana say o papa free mu wie na maame de obekire pacho na me papa nua panyi baako bema ono na chimienu ne me papa ono de na oba boga ho nti na woni me maame nyina ma me so akora ka kire me say oba obeka kire wo mu e wo say me papa ni obi awo and the boga I want first no wo me pacho ye transfer na aba Masia. Oh okay but oye asantini me pacho na wo mama so me pacho me mama so ye bononi ono ye bono okay nti at the age of 3 years ena o papa free me pacho okay nti no o papa free mo no sa ajapade no oye no wen pacho ye no ni krom doma o free doma hinkro. I see. Well, no we ansa wo free mu ana no wadru ba wo free mu na busia to aso. Me pacho according to me so ano o say asa na waye wodru ayi say ye boso but na waton waje chance na dada chance na wode be boso no de wo ho but nwia no na ono na odi animu ma omoto kan ho a wode boss nti like want me am plaster ni nyina nti wode bi ma obi a etena mu ana waje sika no
na wode ye saa na wono no ka kire nti o papa ene o maame ewo wonko an me pacho okay ena osane obi so wo doma ho oni pakro ne ma no eye paniche wana wo ye paniche wana pacho me nua no ono o chen me kakra okay muni ni mo ho me pacho okay nti ebra wo papa free mo no na o ware fofra oba bi ti aware ase a one ne wo ma me pacho ai oni no oni oba bi so te ho a o ma wo mienu de na ono no me nim em say sorry niti o kasa ti me nim em say ono de o ye different ayima o ajapade ma o no okay ti emane ka me nim nua ya ono no so freedom a ho no nanka we nu na enka yeso e was say fa because according to me nua no ne maame me ko ho na o kan ni nyina kire okay unua ne maame okay o step mother me pacho okay nti edan no munim ho ba bi efie no me pacho aminim ho pa wunya efie sen ansa na hunu say because 3 years the papa with 3 years dey na wo sha titama no o yes ajapade nyina we hunu nti unyini drubri sen a sa wo ko papa obusuafo akoka kro mo say ni say won so pe ajapade ni because o papa with 3 years and I just say wunyini ko wani mu ansa na watumi akọ pe ajapade me pacho na manyi pa na ma wie senior high kra uwie SS ansa na wo ko ho me pacho nti wo ko ye de na o ma complete me pacho say ni on beju atum because according to na abusuafo no nim say o papa ne wo maame e wo ho wa nya ne ho ade na o mo twempana e na wo free mu e baaye okay nti o mo ye awe nti no wo wie SHS na e na wo ko ho wo ko na me maame nyina akra na eko oh okay wo ko na o ma complete me pacho nti no maame ko en mu ko si hwan so ekosi me auntie na me ka so odi me papa chi no ono ye nurse e wo doma what you say me pacho okay ti ono na e ka so o ma che ejaw ana wo de wo ho pacho wankasa o ma che eja me ono na ka se dan no ba ko wo ho da eno de obi anim ba se dan na busuafo na tim o papa enuanom na titim me pacho nti nka o mo mfa eno no mame ba ko na da ho kwa na e mame na o mo se o mo kwa setena na wo maame wo ena wo se wa no ena busuafo no aka ni bia na say mo ko o wie mo ko ena wo se wa no na abusua no aka ni di nkomo na obema feedback say o mo so o mo fe ma pacho me ne me maame ko ho no ye sign ba ye ko back to Kentampo ti achie na me nko a me sign ko ye ti me ko ye na me so ha e ka se dan no ebi da ho enti omonfa eno no mame na me so me mfa because me so me kan ho bi e mani bi ti ho apart from o papa nuanom na o motete dan ni mu no wo nuanom bi o manya bi me ba cho me nua na o doma no ono o mama no ba ko be ti o de ma han won ti ho bi o na ye pe ba foforo mpa cho on yo de ne dia ma I see na ebia abusua ne kasa ye ma no ebia na omo wo nyina so bi ebia na o papa efri mo no aye na will eda ho a wa che japade no ede ama enipa binumu a osusu se esefata se o ma wonum bi nti no se wo ma cha o mu ntumi nya bi emfama will be da ho a o mo hwe so me pacho me so anka bibi sanje o de paper no ne maame me hwe paper e wo ha say ye efie no papers na why na di wo papa dey because me say you di ade no na papers ni na be ko ne ho nti why na di ade yeah wo se we timi afa efie papers etumi e di ama opreko pesa why na di ade wo papa free mo no e pacho em say nipa no ono so akaba bi no wakaba bi od na chije obi ma pacho na eno so omo ha nti ye ko ya ye dikan mesoa ne omo ne nua mo kasa ya omo say omo de omo mame nti e ma mesoa kasa ye de me fa nkoto abusua panyanim se na be ya ekoba bi a omo bebisa say ebia asem no ba ye no metu ho ana mo sen ti me de koto omo abusua panyanim up to date ono so wa mame emu aye papa bia because say mema ho a oba hwekire
mema ho might me hwe chire because peoples ni nyina wo se wan ho a meaning say ono na hwe chire me pa cho no na na ene say edan ni bi ho aso no na hwe chire na dan ni bi da ho kwa obi anema ka o wotumi say bi anka wode ma ana ma mpacho me so no mo ka chire ena o ka se sa dan no ono ne bati bi mu na sa dan na da wono so ono ne nana ne ba na otini no emma omo ye tre ena na no fo nyina benya fie ni bi no oba enti omo no so nya ba bi na enti omo no da ho mpacho mi o mama mre nana no nya fie enya dan dem but oba enya bi bia no mama mre no because we dey ena omo ya we on say ebetumi abase o maame ene o papa ewo ye no na papa na amfa wo ama mechia na wo maame amechire wo mo say bia wone na wo ho wone na wo baako abusua no obi anim wo maame ene bia o papa ewuo ene wo ba bia yi ne ti na no kura no se wo pese wo hu say akura no eye ne dia mra kwan mu no mutumi eje sample ye de na ni ate ehunu say ampa eye ne ba anaso oba na hyeda na ode ne ba sort yase enso we no abusua nim o papa tama won fremu na wusha 3 years de ese no ne ma me communicate na say de nam so ma won bibia ma ji say bia o ma me e na betumi aka sa we nyina sort yase enti efri da okọ ho no unsa ono ma me monsa nko ho biem me pacho da bi me na masan ko ho a oka like omoka se won fa dan no mame a o se ne nana am so e be abetena no nana no ba be why na ka asem no me so omoka chire no last born yeah your friends or the Dora ne nana no mo betena fie ho sa dan so ne nana no mo no e na bo a o papa nyame fa ne Cries ye ebo a wo papa ma ne si fie no ana ma pacho and me to me wo mo hwe anwea wo mo ko nsupa ebia na ne nanam no mu ye bi na omo ayi wo mo wofa edi we ni ja wo mo because nti e ba pe dan wo se me nana wa bra wanya bitimu eni etuna fa wo de ne ma nana no mo Akoma FM 87.9 Kumasi dan Akoma how many bedroom pacho me say 7 or 8 na say self-contained like oko peacekeeping o Cambodia nti oba ye no eno oko police no kura ya me hwa anche bia oko peacekeeping pacho nti oba ya ska wonya ye na odi be yes nti central na no wo na mensu aya Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu Nsem dwumadi no eno a na wo hwe na wo suo no Akoma FM 87.9 Kumasi not to say Shuma papa kra o free mu how many years actually was 5 May 1995 at the age of 30 almost 31 or 32 how nti ya sign me mama ana ahwe me saa besin ma ni me papa o papa se tama o mama se tama na o papa ti ase ne de na o so call peacekeeping no kura nyina na o mane no pa nti o ya oba ye no na o mu separate ya me and me to Akoma na se so call peacekeeping 87.9 no mama na wo ho oh I see ya ne ya wo na se okoba ye no ansa na o mama be nyinsen wa wo me pacho o se okona onyem me be 7 months nti oba ye na wa wo me still okọ ye nyina na o mane ansa na oba ye a ye wo me a o tu me din ansa na wo free burger no nti e me se okọ transfer no mu no na sa separation no ba ye na ndem me to me chere nti ye tu din na busuafo no mama bi ye o mama tu din no o papa wa mfrebusuani bi amana metrase bi oh etu bi a Akoma FM 87.9 say 80 die eba ayi oba woni ne maame giaye no okoko fa no on de wa ye bi e de ama no enti sa 8 or 7 or 8 bedrooms ne de sa oba ne ma omo ma ho enti nkade akai
eye wo e na wo nua ba ko no mienu pe mienu two ani bra mombo ani bri ade wo eye asa be kredi mudidi a mumu obi ni bi mudidi a mumu obi ni bi wobi a wo ko peacekeeping nyina wo me o ma me kwanyi 87.9 Kumasi wo papa ko ye nyina wo anyi nani wa mane maami ya akopim se wo free ho ba ye am wo masen ya ba betna hwe ne ba me nya 3 years eno posi ni am Robert Boni tuo na 8 bedrooms oh de bi mama yesa ebusia for mama yesa mu amaka no mama yesa so kasa wo nana e ba beche e banya bia so nana wodi a wuti fama no en fama nana ntrem we so nana no hu ya ho sa bia fama ntrem apa oh Marco ema no ne omunua be ma no ena ye nua be ma wa de ye dia ye nua be ma fi kobo bra eni ye nua be ma ka eni ye nua be ma store enti emema die ye mafie wo hu sa kasa na e wo mo so no enioma wo mo ye no be ma ba die eni be ma ba die eni ye hia ne fie ha obegye die wa ha enti be ma esifie na nyame amoa no na otose to na ni nua ma mu chenchire yi wanya wo bi anto ho na wo free mu a ni nua ma mu chenchire yi ene ye bra asori agina ene ye bra ni asori ebi kra ho ne bra no ka o ti asekra no mfa nya hwe all of a sudden no wu ye na afa ne bra dofo won fa ne bra ni nya hwe ne bra wu ya ene ye bra wo bra nka wo do wo bra nka de ba die se wo do wo bra ne ba die wo ye dey to ne ba to twene se papa mu na one wo bra ne ti a ejapade bia wa ye bia anka ne ba kura ni mu a akase se wo so ne nsa afia akua we na ye wo papa die o eti mu ani nko ho we na ye wo papa die o wo kire me kire no niema ni nyina na so nyi ye kuro mu ha enye ye kuro mu a yempa bra bi abo na ya peye de wa asase we so no da bia ye twen wo bi de ye wo sifia ne abo mpa ye da be na abewo sister da be na abewo bra da be na wo bewo se be ya ye benya ne de ache ama ye de ne ye sister de na bra de wonwuo ne ye de ye mefa ne ye nche nti wo na mo nyina wageji sister ka we die yi da be na wo bewu owu ya we die owu ya media sister mpaboa we ne weeks we de wo ya media wa to ne bo asia check ho ni nyina wonye na adwen so obebobra na nka enya asem na yenka wo bra ba se wo baabi kra na yenhu no we tumi ankohwehwe no wo bra frim owoba yetu ni din abusua kwa hokọ tu ni din enti anya bia ba akunim se ye bra ba bi sha ha enti bu kwatu ni din no e ma ne mafie on na nka momfa na montena so enti nka nyame ani mu nie nka ba aku ne yima no dan pon nso se mu cha ma nkola na ba aku ne yima nkola no nkola mienu o mama ba aku enti ono so ye ya na mo a okope ne ba bi ta waje ba aku eno se minko pem ba bi ntina ena mema man de o mo mafie enti ya ma ba ko afa ne saa na we susu ba na nka ono susu pe ba ko ono susu pe ba ko a mo che wacha ma wo nanannom benya ba bia e de yeti ato na de wono no ne papa breye ne papa moja ne papa okọ duty ko akowu ya watumi afa dan ni nyina sa wo de wonka ho ne sister no nim wanya saa de na de beba ne so eso no me na beba ne so eso nti ono waka wabre nti de be ya ne se ne papers ni nyina age wo papa ni di ne wo so no ni ye beboa bibia ni wo be ya baba wa we bibia ni wo be ya no munyai saa de no bibio na akọ ho a ene ebeku ena akọ ho a ene esenkwa na wo pe wa bra bo bibo abra ababa awa ene omuso mpo mo abra bo moy
eti maami e wo de wanya wo bra ma na sifie no ma wo ba bia da na ne be pe ba bia da na wo de ebi ni ho wo na munya ba bi na wo so ye ba ne se jata no jata buruwa ye ba pa wo ye dai edan no obenya bi se wo ye dai a edan no munya ready enya ba kokra ne ye beje ama no enya ba ko ne ye ba beje ama no efri se dan no enya mo dia mo pe ba bia da wo hu ne se ne se wa ne mo enti wono so efra busua nim tinka de papa mu dia anka wo ba fie na mo kra nka efe mo bra ba wo oja ne ho na wo swa enti se watemi ahunu aba mo nchen a aka we ye ja no kwan se wonko kese se mo je ne ka fie ya bra e bi kra ya bra ye bra se do si wu ya ye wo wanya ne baba aku aba ye nchen se yi a wo de mo de man ni won ti fie ho sanko ya na mu sinika o si udo na de mo de man no won ti fie ho eti wodi ama han eti we de wa ba fie eti wa ba fie no kra kire se eniema anya dai enko yie se eniema ko yi anka won sa ama na chi nya dai emma fie eti wa ba fie de enka se mo gina wa atu na mo de ni simu bra nam efri se mo hu na no maka ya bra da roma na mo didi kra ama ye dai mama ni biadi fi se mo bra na da roma wasi damponso ene de esi ho ama mo se wo ko han dan ye se da fom wo ko han dan ya se wo han dan ka be han dan mienu ade wo na no makogum wo ti wa wo nsem sika aka be han dan mienu aka no na mo nyina mo beda dan ba akum oba se oba na de ne bra wo se oba ba na de bra wo so oba be ma ne ba ka dan ba akum ka mo nyina mo bedem enso wo nsa wo nya ne free nti wo de ono de ne de ande wo pa mo no afrim maame wunua ne hu nse de wo ye ne nsemfo na wo die no e na ode pepes na ma ne ba no ohwe musu ni nyina papa ni nyansa wo hu nse da bre e kire de be sinye papa enti wo se pepes na wo ye no bibia ne din e na nyame so afra mu nyina mu ani wantumi asesa bibi kobokura mfrim bibia da ne kwan no sesa edi enye easy ni pa bonefo 31 years nyame na akata wo mu ani we fra wo mu ani ka 31 years nkasi ka wo mu jeje nyina nka wo mu akosesam nanso nyame afra wo mu ani wo mu adwene nko ho se be ya ne ba benya ba bia atena ma ko nyame ya adom a ne maame no yenya no nyame ya adom ochina yenya no ono suso mechirem ne ehuna na mo tu a watu afa ho a omo nya de entie ye ne yehu de ye be ya aye de afa ho mako we no na na kwa aka no ade ye se de dan wan fan to ho a efrito won said this time abusuan ne anuanom ne saneoma as ye ni ya akon japade ho too much na ni nyina ne se wewu a na japade ho ya fumu abekon ho tokwa wewu na japade ya fumu a abekon antokwa ani ade a ma mesre maame no akola no wanya ba enuoma mienu it is either say obetiase no amana baako na watenem asomdwaba ana say ye be ma mraba mu na ya jedan ni nyina afiri omo nsam ne de amakwala no tiawa abuso ya kwako share video na ba na ye kase ni dwale wi a na ensio asa ye maami ya ka bia kama se abuso ya foi somme omu tia na so mo hwe dwumade ya omo mfanya afutusem no mo hye no mo fa yi entu ye because ye maami ya kasa kama na maami ken eye no kra ejapade eni oye na ade kra no wawu eja ho no moko na wo a wote nche ya wo anya wo kra na wo bre ho wo na apa beku ye hye na asumdue embra busia aha ana mde wo sika kra me wo ede ma wo eni mi gidi se wa fa mafutu ede etu hu efo ede din so etu afofo so efo like na fa share na subscribe medium de so ni na akosia de pa aha so emergency Ghana TV letene mesan so anyway de share ni e wa hebi makrawa na madawasi